Special Olympics Bharat Meghalaya chapter hakala sngi ublei ka sautere uyayong kilekendo bakinong lungkhubor ha press club Shillong menpin bana bakin penlong ka health screening camp na kabenta ki khana ba Duna Dkhot met hakahnyau tere uyayong Hasin Anthony's Hall na do khandai ba gym step hakane ka sngi on eye screening na kabenta ki benyat ki dentist ka ENT bat ki Dawai na kabenta jong ka khmat na ka eye specialist na po Bansara eye care Abai crunch kilat pathai kubor kada director jongka Special Olympics Bharat Meghalaya ko Kong Christine Nonghulu klaong baki khena kinwan na Dwar Jinkerman Joytis Road School Bethany Society bat kiwei po Special Olympics Bharat Meghalaya chapter nga ngateng Christine Nonghulu na day area director jongka Special Olympics Meghalaya Kaning press conference ni penlong nomor ba haga nyong tarik u April 2008 ni penlong ka health screening camp ikini ki khna ki ba don ka Duna jingmut jing ka bor jingmut jing khan ki hangtai po St Anthony's Hall the do khandai be gym step gumta ya tatta do bangin dia da kini ki khna kin one kini ki special schools kumna dwar jing ka men Joytis Road Inclusive School po Bethany na po Norman Song Kinwan ban le kini ki screening camp. Tebentang idon ha deng jongiru I Dr. Freddy Karmaulong pada I dentist ma I long in charge ya kini ki Dr. Rakhe Kiban le kini ki screening kini ki na Kiba ba Ia kena ke program na po National Office ki khodeki ia kena program Amrit Mahotsav program. Kaniru ka यहाँ पर कजिंग रखे न्यू खोसन स्नेम जो कजिंग लाइलो जोंका री इंडिया ते नंबर कता की क्वा बन रजिस्टर न्यू खुसन हजार ngut kini ki khna kiba don jing Duna haka bor jing mut jing perkhat nombor ki jela jongka re India. Kita kumta hi somha se wan se to kasiru in sedang khandai beje men step te I chief guest jongi I long I kong marang I Commissioner for Persons with Disabilities MCS Government of Meghalaya but kidon our line would kumtu ki invite this ru te hakare singi kumangir ong ka katengere ka health screen camp Mat kam dade basically bangin eye treatment bangin eye sumar. Dah kan ni nila dan katu kat ni kli ki benta juga ki department juga help bangin screen yang kena. Hakit besi. Di kindan ka dental, ada kindan na po ENT, bang na po ki eye specialist na po Bansara eye care, bakini ki general medicine. Dia tu ni screen yang ki kena. But kanam ko tangkat tapan desi ma ketikali kanang kan sekolah tangkap dah handai kandan pat ka follow up iki ken nama ba kidan ki ID ki jongki ngidan ru ki prescription ngin ai ki tideng kumpulan komentan pat naka state resources department ru ni sa follow up iki ken ki ba ki dipenne pangishim kerpang kantam kan singiru kumba desi pin ngin ken ma ba ka nyu trek jong April kan deru ka wall health day ken ringkat bat kene ringkat bat kata ki jing Rakhe kata ka jingdam nyuk sen snem jong ka jing lai do jing dari India tingile ya kan ken dikata kesini kata program kita nak kerasi.